ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Lehnoh ubana Manipur ubabat kum finance secretary jonga seng kepala tip kum ka Gangleipak Communist Party ka bagi jukot ru ka People's War Group ula syakem na kasinong nong tamai khatsan mer kabadon ha bernihat jonga Ri-Bhoi district. Udai Lehnoh ubajidon kti hakikam dawa pisah ha kejela Meghalaya bar kum juru ha kejela kiba marjan. Uni Lehnoh balatip kerteng kum ukundong bam herojit meitei ula syakem ha kamiet jongga arpui terik uyayong arjar arpsan ha kapor prasiteng. Nau layo ban kurup arteli ki mobile phone bat kiwei pat kitiar ki bau pendon kam. La register case ya hanong po police station bat ka jing tokit benia kadang ya chakmat. Ha kapor bagi pulit ki tokit ula kubur ba udai udkhot jongga KCP bat udai nong lumpisa ha ka kerteng jongga ni gaseng. Ka jingwan poi jong usya kani kejela kadai namar ba ula syak thuet hagi pulit jongga Manipur ki badang yai beteng ban khanra Lehnoh hadu mentaru. La subaru ba udon bentalang bat kiseng Lehnoh ki bana Myanmar bat na Nepal. Udai ubala syakem teng mensyem snem hagi pulit ka Manipur namar ba ura ya kitiar siat ki ba klem lisen. Haus nem arjar khat praru ula syakem ha Dimapur halor ki kam kai drop.